Snalaženje u naselju. Maja i Luka žive u istom naselju. Učenici su drugog razreda i sede zajedno u školskoj klupi. Halo, Majo, hoćemo li sutra zajedno da idemo u školu? Ćao, Luka. Hoćemo. Da li možeš da dođeš po mene? Mogu. Koja je tvoja adresa? Adresa? Da, to je naziv tvoje ulice i broj zgrade. Svaka ulica ima svoj naziv i svaka zgrada je označena kućnim brojem. Aha! Moja adresa je onda ulica Dositeja Obradovića broj 11. Dobro, pronaći ću lako tvoju ulicu, jer je na početku svake ulice postavljena tabla sa njenim nazivom. Moja zgrada se nalazi na levoj strani ulice, zato što je broj zgrade neparan. Na desnoj strani ulice su samo zgrade označene parnim brojevima. U mojoj ulici je drugačije, zato što živim na trgu. Na trgu su brojevi zgrada označeni po redu, s leva na desno. Razumem. Moja zgrada se nalazi između parka i pošte. To će mi pomoći da se lakše snađem. Vidimo se sutra. Vidimo se. Zdravo!